Привитание, сябры. Тёма, давай побегаем, догоняй. Ну, бяжи. Ну, Тёма, ты чего? Ну, кольки можно сидеть на одном месте, а? Янка, ну не хочется мне сегодня ворушиться. Некая огульная млявость и обыяковость до життя. Ой, может, ты захворел? Да ні. О, так треба тебе полечить. Я зараз. О, куди? Ой, знову некуди поскакала. Так, ось і я. Так, хворий, дихайте. Ну, Яна. Так, дихайте, кажу. І тоді ти отчепишся? Ага, тепер не дихайте. Зусім? Зовсім. Ух ты! Что там? Тишей, тишей, не дыхайте. Ого! Что же это такое? Ага, як цікаво. Не могу больше не дыхать. Что там? Да нічого, усе нормально. Ой, я лечь не наполохався. Пацієнт, ви абсолютно здоровий. Ой, ну і добре. Так, тоді я не розумію, чому ти не хочеш со мною гуляти? Ну просто настрою нема. Ну, Тёма, ну давай побегаем, ну догоняй. Яна, ну хопить. Ой, что ж придумать, каб яна помолчала хоть крыху. О, а давай лепей погуляем у мою гульню. У твою? Давай, что за гульня? О, вельми цікавая. Мовчанка называется. Ух ты! И якія правила? На лік 3 мы повинны замолчать. И кто перший хоть словца скажет, той и проиграл. О, здорово! А можно я лечить буду? Ой, можно, давай. Ой, нарешті буде тишиня, и я спокойно посяджу. Я лечу! Раз, два, три! Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Яночка, прывітанне, Тёма. У нас у чароўнай краіне быў баль. І я так танцавала, што нават спазнілася да вас. Вы ж мне прабачыце, правда? А чаго вы маўчыцё? Няўжо пакрыўдзіліся? Відаць, пакрыўдзіліся. Ну, даруйте мне, калі ласка. Я просто вельмі люблю танцевать. Яночка, ты повинна меня зразумець. А что ты гуляешь? А можно я с тобой? Привитание, Янка. Меня зовут Марыська. Не Марыська. А Ленка. Наташа. Танюша. Танюша. А что ты робишь? Расскажи мне, калі ласка. Не хочешь рассказывать? А, хочешь рассказывать? Ну, я ничего не разумею. Может, ты, Тёмушка, мне растлумачишь, что у вас отбывается? Чему вы сидите, нібы воды у рот набрали? Тёма, ну погляди на меня. Тёма, ну хоть ты скажи что-нибудь. Усё ж таки покрыўдзіліся. І як же з імі памірыцца? А калі вось так? Вось, ой, цукерачкі ўзялі, а дзякуй не сказалі. Значыць, справа не ў маім спазненні, а ў нечым іншым. Як жа пра гэта даведацца, калі яны маўчаць? Вядома, чароўным спосабам. На лік 3 мы повинны замолчать. И кто перший хоть словца скажет, той и проиграл. Дык вы ў маўчанку гуляеце. І не надакучыла вам маўчаць. І вы абодва баіцеся сказаць першымі. Тады я вот што прапаную. Каб ніхто не прайграў, на лік 3 вы разам скажаце «Маўчанка адмяняецца». Дамовіліся? Раз, два, три. Мовчанка отменяется. Ух ты, як добра, что можно зноў гаварыць. Мы б так увесь вечер промолчали. Ага. Феечка, дякую вам. Калі ласка.
А ви нам усё падрабязна пра баль раскажаце? Ой, абавязкова, але пазней, бо зараз час мультфільм глядзець. Ой, глядзім. Добра. Ой, ну вось і ўсё. А пакуль вы будете да сну рыхтавацца, я, як і абяцала, пра баль усё раскажу. Толькі з гледачамі развітаемся. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. І чароўных вам сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.